lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngam nasing petak a tao. Agisam-isam aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging ga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadija abroad. Pampanunutek pa'y nga rod, nanang. Napaadal mo matandang iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mat siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan, nanang? Dandan ni 40 ti taon mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ninaanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa. Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na ak iti ayat, nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo para kanyak? Ay kakaanon tupay ngay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro, ananang. Ang no talagang awan, ay kat aklonen tayon ati panagbaak ko. Awan. Sige, tayo baga kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena, nanang. Imbagam ko taagawid na mo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na, nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, talaga akastaan, nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, huwan matkit di Ay, anya nga itimbaga ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis mait. Kaya tiyo tamapantayo, nanang? Si kalatan ti mapan anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mo lang ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mo't nga agpaiso, napilitan nyo tagbiyahe. Ngala, siyaklat tangarudan ti mapan, tapno awan may ipagbagat ikabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panang kablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, manong. Sige, ang awan samot san bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige, manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga ruden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige, manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha?
Asino mat nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manak ko. Tagtagari ka din, nanang. Ibagak to, inton aklonan na kon. Tika di balasang anaam-amaw, idinapan ka ijaayan daading mo arwena. Ay, sus! Talaga chismosa da akabsat ko ah. Awam matidakis na anak ko. Naistorya na laeng mate. Ang lalaing ama ti agaram. Iti kasta, hadang tumatan manugang kau. Imbagla ang akad-kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kamatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y matadag iti agbalin nga apukukan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan adyak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod no na. Papapanawan da kon dito'y. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaad. Ha? Saan nga taan nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad namanan nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak, tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Ah? Pudnaw ti kuna ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudnaw, mate. Agyaman ak, nana. Saan lang nga napintas ni Joyce, nanang? Nasingpet pa'y. Kang ronaan iti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arog no kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal kamot taan balasang kaw. Adama washing machine. Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Saan na, nana? Basit lang matoy labaan. Mabiit lang daytoy. Wanagam kababain kan kabalasang kaw. Si kamot ti aglablaba kadagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakit di ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang ang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamin, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo Winston, anak ka. Ha? Ay ko, at damat basitan at tatang. Apay ka di? Anya nga iti plano yu kan ni Joyce. Agkasar kayo tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti urnong ko, tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ang grande ti kasaryaw? Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayo. Awan matkit di Ay, amom matan dagiti kakaroba tayo. Nagatail dagiti dilad Basit laabanag ang makita Ket ikandan adagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw.
Nasaysaya at no agkasar kayo. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce may papanitiday taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti ko nam apa nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ne, apay ngay man? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam ka sa nun no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce itibiyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay, wan. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga na singpat ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta, no kaano ti plano da panagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan mat amasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papilda. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na matakasarita na ni Joyce. Urayan ta no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngay mun ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. At iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idulin mo. Agyamanak, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalay sa Winston. Siyempre, rombang laang mat asikati mangigam iti sweldok. Kan may sa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpenak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga anagasatak. Takasken katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyag. Agawid akpay lang iji lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige. Awagan mo no i-text mo tulat tangaruden ni Winston. Wan, nanang. Agan anad kawan.
Sapay masikog ka. Una nang, di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay, ang mga numabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pa ilaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kuha, saan ang mabalin lakay para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve day jay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak ije lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne? Kaawawit mo lang iti na panalawas Ita, agawit ka manan? Wan, tamailiwak mat kininanang ko. Wan, masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayim ditoy? Saan ang mabalin tamakumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiagbiyahe. Okay akla ang Winston. Bakitin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalangan nga rod amang sarungkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Naimbagman ta nakapasyar kayo, anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay ba nagapakaragsak unay, anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya kano aya nga minti awidan na ijay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo tay tantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo, taurayan na pay ama ka anak, santo agbiyahe. Amangan numatagtag kat aganak ka din na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wan, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tanusurutak lang ni Jay lugar da. Amom ayat iturturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag akto'y jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce dayta nanang. Mabit lang! Kumayan! Ay na, agyaman akta simangpat kan Joyce. Amom ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya kan Winston. Awan nga min signal ijay lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayot latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki timpas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumatlagayam anarigatan na anangipas ngay kan kuana. Nagdakil mat nga min. Wan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a Junior? Makamu kalatan Winston. Ada amin kan kapangit dang. Sige, Winston Junior nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tadawaga.
Ha? Asin ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ang nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce. Awanin nanang. Dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Ang mga nuad na makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta, no agkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawit kayon. Tasya kun ti makaamo nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, kat siya ti ta. At daduang anak mi. Ang, di ka naman danagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mat di plano kamang sublikan kuan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Day tatipudno, bro. Ang kita ma, di mo unay ti agtalagkan kuan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa ama kagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kuana. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runay to nagadaldan ton. Ang insugsugal na lang gayam ti kwartang inintet ko. Anya? Day tatipud no, bro. Diyak lang nga mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyang ugali na. Isu nga insin akon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Apay kasta tinangam, Winston. Kaslam akong ungat ka man. Taasino ko mati maragsakan it inaramid mo? Winston. Apay ang naglimod ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka nagindidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan naklaang gayam. Sana pud no dayta. No sana pud no dayta. Ayan nga rod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan na. Winston. Pakawanan na ko man no nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y palay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agaraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsaten tanda nyaman a relasyon ta. Lipaten na kon kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan ka ti amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakam. Amang sarangit ka ito'y apandubok ti biyak ko. Sapay la kuma, tamalasatak da ito'y amapaspasarak ita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyak. Di mo ko maipalubos. Ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, mano. Ay na, bay amon day ta nga asawa ading ko. Adda kayo matnganti na. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong.
Ay naading ko, awanan iti panunot ko ti mga sawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam amok abalasang ken ka manong. Ay katiyam amam lata, ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsak akon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon kan panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan a Kate, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti Nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a polis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amam muna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapu iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga no dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa ngamin kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagituyin dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanyak. Noawan ka laang siguro, jakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaanak. Tapno matulungan ka. No bilang tamakastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Oh, agpay so? Wen, ikarikdaytakan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrakak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanyak. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrak kan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak, Papa.
Kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran na nga training. Oh, isun samot ti papapanan ti sweldo mi iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasi yung. Oh, Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatak kada kayo, ha? ha? Pangaasi yung. Takasarita yo ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Oh, padasa ka kontaken no adapay ijay ti amamok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kita agnoan niya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha. Oh, Papa, si Mangpet kayo matgayaman. Wen, mayat matiisa, ma'am dita. Apay, asino ti katetex mo? Ha? Ay, ko, Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kad no ti amok, kad bawal man ti cellphone ni J Training Center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga na makatumpong iti strikto nga opisyal, kat matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa, naanadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak taki ni Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrakt no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abakit. Basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot tan. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan matan mauray ko at next manipod ka ni Jordan. Idida mo, ikarkarigatan namat ngay liblibas ti ag-text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si Kam gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka at tugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman na balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate isumo laangan ati mirinda antayaw. Adamo danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man, Auntie.
Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu at talaga anaraman. Ayun gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, auntie? Idi na minsan samat akal man di imawagan na balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Numapay ngay adinak inawagan. Wano in-text nak manlaang ko ma. Ay. Inawagan na kamutlaang ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anak sarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti da apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza 20 kano, inton umay abulan, balasang ko. Sige, taumayak tumat, auntie. Wen agkukuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Ay. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturugakit yan. Tamasa pa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapunduanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Hi, Jordan. Happy graduation. Kate? Wen, isu ti kaduak anak ko. Saan nga min anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman ak, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Isu ti nagluto iti binalon may anak ko. Isu ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Ket kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitakan ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita ket nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan. Happy graduation. Sabong parakan ka. Wow! Agyaman ak, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamot ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anyan? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti ibagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Anji ati mapaspasamak kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan tinaiyaw-awan.
Daytoyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa ang abinagaag. Ngamdimat nga mindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapwera matan ti anak ta. Wan nga rod awanan pain mo't day lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat iti na ijay lalaki. Ay, Fernando. Kaasimot ti anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apama na makagraduar na niya lalaki. Nga manyan, tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti dayjay aroksan. Naka-uniform da adwa. Nukasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. Nukasta. Natulag gayaman ti kalaysada. Uminom ka manan, Kate? Basit lang mat, Papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaan langan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, ado da. Ngam nila ang Jordan tinakarignak iti kastoy, Papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanin namnama nga ayatan na kapay. Ngamin, adan sa bali iti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakis kan ka. Sana nasaya at kitang ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, Papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Nga matataal mati salon na at mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala. Husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y mananasumrak iti tarabahom intun bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. At damat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, maawanak mat ni Jordan. Kan may sa pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Ta
Kainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. Ti amok akit si katidakda kamaten na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na. Angam sabali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Ay, pasensya kan ang talaga palasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiyak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Nay, sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Ururayak lang ang ti schedule ti flight ko. Idayak nga minan ngagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko nga aging gaita. Diyak tumalipatan ti kinasaya at yung kanya. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa dino man apapanam balasang ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biyag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, nga miti agdama kat adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet ang nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya matan. Impig sana matan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Dinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Mag-awig ka ka din, Clarissa? Ay, when boss? Oh my God, tay tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, kay tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balita dumati taksi. Di ka ka dinagkad-kad. Narigat ti taksi. Nang runa ito takas ito magtutudo. Ala, umay kagit din. Iti kasta, makaawid kan. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita insang pumula kay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin maning. Di mo ko nam nga agpasulad kayong bigat. Wala kay, mapankuman mo't sarungkaran di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Uy nga ron dalabit na makumikum iti trabaho na. Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay dagos na.
Mga alakan tungarudan ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo't kan iti maiskin man eh. Ta isuti isang put mo jay. Wala kay. Talaga akas tati aramidag. Tadikat isupay agat gatangan na ijay syudad. Ay wala. Nangina tinatang ita ng runay jay syudad. Isuan na yunam ti alaam. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa bali mo tan adalan ti surusurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Ta itulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napamparnuga kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mangkita tang tumatan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Boss. Di ka kadinagkad-kad, Clarissa. Di kagdanag, tas siyak di makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manam mo. Amom ka di. Anak laglag antiriknak, tunggal sikat ti kadwak. Ha? Kasladyak marik na ti banog ko, tunggal makikita ka. Langro na, numakitak tinasamit apa nagis-isam mo. Amom ka di, asikat imang parparagsak idaldaw ko. Ay sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, ti ibagbaga. Alawanan, agyaman ak nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam, ken mang parparagsak iti aldaw mo ako nam, Boss Edwin. Asinaw tinakakutya apiman nawanak ko. Ay ikuan, nanang. Asino day jay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Wen, nanang. Kasla nagapuma di tadagos mo. Ay, kwa. Wen, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso, naggapo di taunag. Apay nga ingad dito'y itikasto'y nga oras. Ha? Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project may ija opisina. Kasta gayam. Kunak ay, lang. wag gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talaga nga ado. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala ang itatang mo idikalman ijay taltalon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay, nanang. Wala, tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ta ko man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay na, amumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaunak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Anda kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isumay nasitkan kan. Sa dino nga iti papanam. Agawid ako na, boss. Adalang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ako matlangin.
Kaya't mo ka ni, tagkitan ta na rumwar. Nakapartilukan ko jarwar. Agkuyog ta na mapan ijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ija dagus mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada nga min ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita. Okay. Mawatang ka. Ang mabalin ka di arumwar tabi. Mapantala ang ag-relax. Ag-relax manan ko na, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman ang Clarissa. Walang lakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantang arudan. Narabian ka mo, anak ko. Wala nang. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ha? Ay, kwa nanang. Wan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ha? Ne, apay mat ana sa ludsud yu day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kasla masansan mo't nga menti irurwaryaw. Ha? Anak ko, saan mo kumasakitaan ti baga? Angam saan anasaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat ti bus mo. Nanang? Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma nga min sungsungbatan ti awag na. Iso asya ka ti inawagan na. Naibagam kanu nga min idinaminsan nga adaak dito'y dagos mau. Ay, kwa, pasensya kayo nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome nanang. Awagam kanu apaman ang makaawid ka. Adda kanu napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, Lakay. Sorry, jak na sungbatan ti awag mo itay. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Awan pari ko titiday ta bakit? Tinapatag kita, kitag sarsarita taan. Agyaman ak Lakay. Ay, wag gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam kano kanyak. Good news, bakit? Anya day ta? Agawid akon. Agawid akon ko na. Kaya iti pa nagsublik ditoy. Saan akong ngagmaymay sa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? Agpaiso, Jerome? Wen, Clarissa. Ay na, nagsayatan no kas Lakay. Law na ya, kamudyanan na, agden na tamot langan. Kat saan tantong agsina pa'y bakit? Ba nagapakaragsak launay, Lakay. Isuarumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka unayan. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. Ang taka di mo nagustuhan na ilaramin ko. Ipakamlang. Nakasagahan ang agbalbaliw para ken ka. Awan. Agawi dun ti asawag. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasanon ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpada ta nga adan pamilya na. Wen, yung adan na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wen, nga aging galaang ijay-dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, katsikat ibos ko. Day talahan, awanan sa bali pa'y. Clarissa. Pudno nga da napasamak ka data.
Ang awan lang ang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat. Iso anaramit ta tikas jay. Ang awan kay papanan na amin dayjay, Boss Edwin. Oh, jaklain pagaro pakasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apangasim tadi na kun kontakan pa eh. Aglin ni patan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anya ngay matimakon lang dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amo ti ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon, bakit? Iso nga rod akayat ko adito itang lagnain. Kayat ko adito ita abuklan tinararapap ko pamilya. Kayat ko pa adito dumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman nak iti ado arigrigat kan sakripisyo. Tapno maala naklaang dito eh. Hawan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, katadakan dito eh. Agtinatan, kat awan ton apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama, imbag man ta din magas kayo dito balay? Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga iti ayan ni Clarissa. Aday ti silid mi, mama. Madamang agdigdigos. Walmal pa siguro da dyan. Oh, agtuka kayo pa ya. Tamang isagana kitinumen nyo. Urayin nyo labitan ni Clarissa. Rumwar tumat lang da dyan pa manamalpas ngagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati dyan Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a friend, kan ante makunchita. Wan, mama. Kastaunay nga ro daragsak da. Nang runay di intig ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon, mama. Kasla saan da lumakla kay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yu ka ni Clarissa? Okay lang mat, mama. Adayo ti biyahe sulit mo eh. Wan na. Ay wan, ada ka ditim pagatang ko kan ka? Siyempre mo ta, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak tupulos malipatan, mama. Basta da kayo tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed? I'm 2 months pregnant, ma'am? Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Oh, nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Ito abulan ka nung inaawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito eh. Saan mo siguro? Ngamin, no ibilang ko ti panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmatido abulan. Nalapit ang nakarganak ije Pilipinas, idinagawid ti asawak. Ay na,
Nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Awan nga ron. Oh. Naglukmag. Iso amidyo narigata na ka nangipas ngay kan kuana. Huwag nga ron. Daytoyan di ko nada a made in the Philippines. Born in Australia. Ha? Amon bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong lagi tara pahap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin, di umawag iti messenger ko. Ay, baybay aklatan. Diyak sungsung-batan. Inidamnan. Ada chat na. Basaag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Chat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom ka di, ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Abe, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya. Kwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rodan tamangantan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung tipangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ni kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay. Urahin ka nga rodan ni kusina, bakit ha? Well lakay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary. Bakit? Sabong kan chocolate para kan ka. Ay wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre matama ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to, lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Mapanta mo tag-date, Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan ag-date nga daawit-awit na a baby. Ha? Date lang nga. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga po tadan anak ta. Kat saan tamutan ang mabalintag date? Kanayunan takit di at ag-date. Iti kasta, mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Miss F, dumakdakkelan ti anak ko. Ket numingmingmingak ana imbag, kasla saan damet nga agkarkarupa ken ni Jerome. Kasla ni meten Edwin ti ad-adda akaingingas ti anak ko. Naragsak kami itan nga agdandan na iti asawak, ket awanen ti maibagakpay iti kinaanos ken kinagagat ni Jerome. Jakmat unay nagpo-post iti Facebook ko. Nang runa idi masikugak, agingga ang nagpasngayak. Nga mas daawak, taapay akanayon ti panagchat, kan iaawag ni Edwin itakanyak. Ammo na nga ta, ti maipapan iti anak ko? Rabang nakadi nga ipudnok ka ni Jerome ti maipapan kada kami idi iti boss ko, wenno pagtali na edaklatan apalimad ti amin. Sapay ko mata matulungan nak. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. No para kanyak, si kalaeng ti makasungbat kadagita asaludsod mo.
Kang runaan iti amin, si kalaang ti makapagdesisyon para iti bagim. Bagim dayta, isu nga ammom nga rod no anya tinasayaat para ken ka, ken para kada kayo asa nga pamilya. Ti panunutem kat nagbiddot kan iti naminsan, isu adi mo kuman ulitan pay iti sabali pay abiddot. No ti kunam kat naragsak kayo itan nga agasawa, sapay kuma, ta makapanunot ka iti husto, kat makadesisyon kamat iti husto. Iti kasta, kat awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. No maminsan, adda dagiti palimod arumbeng nalaeng nga itanemen kanilipat. Ngam no maminsan, addamet dagiti palimod arabeng nalaeng ama ibutaktak. Ngam kas nakunakon pagayam ko, adda amin ken ka a desisyon. Agpanunot ka iti maminribo, sakbay nga iwayat mo ti addang anapanunot mo. Kat sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin a nasaya at titungpal na. Alakastan pagayam Clarissa, kat pagyamanak unay ti ingkapanang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.